da verujem. Znao sam da si živ, znao sam. A govorili su da si mrtav, tu daleko bilo. Čovek si postao. Ja pamtim dečak. A ja pamtim najjačeg u planini. Jel da? Ovaro si muku iz 7 puta. Sjećaš, da? Sjećam se svega, Petre, sve što sad znam, ti si me naučio. Svega. Skog će obrata kiši. Gromada beži. Vjetrove da nas poznaje. Kako se daći da priđemo, da ne uplaši. I trku ptica da ponaša. I ručak da skuvaš na mokrim drvima. Ručak na mokrim, to nisam nikad ne uplašio. Dobra, nisi, Ivane. Svetski dan pozorišta 27. mart obeležen je i u Valjevu izvođenjem pozorišne predstave Zverinjak, privatnog pozorišta Mala scena iz Valjeva, prema tekstu Dušana Spasojevića, a u režiji Miroslava Trifunovića. Ovaj pozorišni komad imao je svoju premijeru 24. januara ove godine na sceni Doma kulture, kada su pisac, reditelji i glumci doživjeli prave ovacije publike. Svetski dan pozorišta je i pravi povod da se prisjetimo kako je Valjevo još 1950. godine imalo profesionalno pozorište, koje je dekretom države ukinuto 1956. godine i sve do sada ništa se nije uradilo na njegovom ponovnom osnivanju. Valjevo ima pozorišnu publiku, samo bi Valjevo trebalo da ima i sredstva. Pozorište je vrlo skupa igračka i privreda u Valjevu je dosta loša. Nema tu ko ni da izdvoji sredstava, ali u stvari to je lako rešiti. Ne mora tu da postoji pozorišni neki ogromni aparat. Tu mogu da se rade projekti pozorišni na profesionalan način, da se tu zadovolje, ali to neko treba da radi ko to zna i da ne pričaju o tome ljudi koje politika pošalje danas jednog, sutra drugog. Ako saberemo između prošle godine Svetskog dana pozorišta i ove godine, Valjevo je imalo oko nekih 40 pozorišnih zbivanja. Treba stvarati pozorišnu publiku. Uglavnom to je publika srednje škole. Ako uradite, Abrašević kad uradi predstavu, Mala scena kad uradi predstavu, to se računa na premijeru i jednu reprizu. Kad dođu beogradske predstave koje neke nisu ni blizu kvaliteta naših predstava, traži se karta više. Tu moram malo više da se poradi na animiranju te publike. Povodom Svetskog dana pozorišta u svim teatrima sveta čitana je poruka uglednog pozorišnog i filmskog reditelja, scenografa, dramskog pisca i glumca Robera Lepaža iz Kanade, koji je napisao da su koreni pozorišta možda među ljudima okupljenim oko vatre u trenutku kada jedan od njih ustane da bi pomoću senke na zidu pećine dočarao svoju priču.